in zavain chibele vek ule for in august thum sang hi sam pani Tualchhung chanchin te kan ngai thla le ma in Zemabawk no Tualchhung Kohhran hrang Pathianni program te lo ngai thlama sale donila Presbyterian Church of India Zemabawk no Kohhran sang hi somni pali august la in khom shwai tuwa upa silal biak sanga ani anga Sunday school choma shwai tuwa upa ke silal pian thanga superintendent ani ang chantuwa piro hliri ani anga zirlai zirtur hi zirlai somni pasari na Jerusalem tharati ani Pathianni chonhi inkhom chantuwa pulal biak enga sai lo ani anga puef le ramzaw hne changin pathian tu cha ngai thlak ani don ni zan inkhoma reverend arnold engmon hne changin pathian thu ngai thlak ani ang Kohhran me che zai pol ngai thla be sei ani bokang Pathianni kalta chonhu khan junior KGP ten bia in chung hola antin champha wai somthum paruk na mangin heta hyang KGP lam atanga thu soi ngai thak ani ba ka junior KGP leader hne na changin thu cha toi ngai thak ani junior KGP member ten special item sang tin in hun lim om takman ani a an program hi KGP archive media lemin video le stila cover sakin YouTube channel da turin an boy pi ngal bok ani PCI fil veng Kohhran chomha inkhom shwai tuwa reverend C ka phuliana ani anga inkhom chan tuwa piro chhari ani ang Sunday school zirlai zirtur hi zirlai somni pasari na Jerusalem 30 ani ang choinu inkhom shwai tuwa upa city pa chhunga ani anga chan tuwa pilal rampari ani ang PR zatluang hnen atringin pathian thu ngai thlak ani don ani zanlam inkhom hi shwai tuwa reverend C ka phuliana ani anga upa lai ro chhunga falcon Kohhran committee hnen atringin pathian thu cha ngai thlak ani ang Baptist Church of Mizoram sang hi somni pali august la chung in khom shwai tu tur in upa zo oi thanga sai lo le upa PC zo mo na te rat an ni a august la de kona upa si la rem tluang le rongbol tu la sang le na sai lo te an ni ang Pathianni chomha inkhom tu cha soi tuwa upa F lalchan hima ani anga puitling lam zirlai zirho tur hi upa ke rodu aman azir tir don ani zanlam inkhom a hian rongbol tu David sang than ki ma hnen atringin pathian tu cha ngai thlak ani ang nili tharia sang hi somhi pali hi zirlai endon ni ani anga zirlai pali endon tur ani ang tun Pathianni kalta khan ABC pipaten anron tlua upa HC la sang zwala chairman Aizol East ABC hnen atanga pathian tu cha ngai thlak ni in chahnulama in pol ho na nei ania ABC in khom pui thlen na tura thil chu le poimo sang in ko mu na hun man ani he hun man na hian chuang pui bia zai pol te lo kalin Kohhran zai pol din zai rong bol na hun an mang ho ani July ni somthum ni la ni kha GKP de ni in biagina program an mang ani August ni zir to mi jang khan Kohhran committee nei ani Baptist Kohhran in an bia in an sakmek cholol lok an nei chu building committee te malak na in chunzom le me kania sum hi an nei dan azira atlo chapa sak chunzom chauzel tumani thule tuna hian noi za thum chuang an sen to thu building committee hian atangin kandong bok ani Evangelical Free Church of India August la inkhom shwai tuwa upa H Zonathana ruat ani a tun Pathianni chama inkhom shwai tuwa upa HB Romhing liana puitling Sunday School superintendent ani anga inkhom chan tuwa P Ruthilal mangai ani ang chama inkhom a hian naw hlan na le baptisma program pastor Kelal Bialianan aron mangdon ani Sunday School zirlai zirho tur hi zirlai som pakwana Isaya bung somnga paruk chang khat atanga chang som pani zir ho ani anga zirlai zir tur hi mun khata pastor Kelal biak lianan azir tir don ni Pathianni zan in khoma hian Kohhran sacrament in khom hun man ani anga pastor Kelal biak lianan abwa sei don ni Notice United Pentecostal Church chama in khom shwai tuwa upa ke vanlaringa ani anga chantuwa brother C lian khowunga ani ang Sunday School zirlai zir tur hi zirlai somni pangana mi ale thatchiat na ti zir ho ani anga
zirlai hi sister zai thang liani Bible women in hun khata azirtir don ani chunhu inkhom shrai tuwa upa ke vanlal chanda ani anga inkhom chan tuwa sister PC lal fakzwali ani ang sister lerin moi khyang te Bible women hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani don ani zan inkhom shrai tuwa hian upa ke vanlal chanda ani anga upa zel chhuam hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani ang United Pentecostal Church of Mizoram Zemabawk North Kohhran Pathianni chuma inkhom shrai tuwa upa lal tlan moya Sunday School Superintendent ani anga inkhom chan tuwa unaw nu lal biak nungi ani ang Sunday School zirlai zirtur hi unaw nu lal engmoin hun khata azirti ranga zirlai somni parukna sam number somli pasari na le somli pariadna zirhau ani don ani Pathianni chunhu inkhom shrai tuwa tirkau lal ram chuanga ani anga chan tuwa unaw pa Benjamin lal rem ruata ani ang uparo chan hluwa hnen atangin pathian tu cha ngai thak hau ani don ani Pathianni zan inkhom shrai tuwa tirkau lal ram chuanga ani anga upalal tlan moi hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani ang United Pentecostal Church of Mizoram din thar Kohhran chuma inkhom shrai tuwa upalal shrai tluanga ani anga inkhom chan tuwa unaw nu lal himpui ani ang Sunday School inkhom a hian zirlai somni palina zirhau ani don ani chunhu inkhom shrai tuwa upalal shrai tluanga ani anga chan tuwa unaw nu lal thazovi ani ang unaw nu shilkimi hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani don ani zan inkhom a hian shrai tuwa upalal shrai tluanga ani anga unaw nu lal thlang liani hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani ang Iswa Krista Kohhran Zemabawk din thar chuma inkhom shrai tuwa upalal lian soma ani anga inkhom chan tuwa anjia larin sanga ani ang Sunday School zirlai zirtur hi zirlai somni pangana faro an mangmak tak anei ti zirhau ani anga mun khata upawan lal hlunin azirti rang chunhu inkhom shrai tu upa vanlal thwama ani anga inkhom chan tuwa pi remmoi ani ang upa pi lalbiak ni hnen atangin pathian tu cha ngai thak ani don ani zanlam inkhom a om lawang khaile Zemabawk North Filchak JAC office kot me a hian van tlang mi puin thei turin smart city le local council te malak in tuithiang him in tur cheng khat lekin liter chan ve ile theya cheng ni thiri nei phei chon 2 liter khat ile thei tina ni chu amai ro chu tui da na tur botol ro I in tum chawve nge yangai don ani tuithiang him in la ilo resell thazen ton dia Tualchhung news lo ngai thak chun zom le nga rila Zemabawk North Local Council te chuan chu le mamo a man atan JSC a cheng sanga an hlan ani Zemabawk North Local Council te chuan puite kan lo hrisel zok nan kan vela tui sitlin theina om ang te tifaya mala vek turin chung tin te min nge na tulai hian dengi nat na in ko pui chung mun chen khat alu chil le mek awang in kan in le avela tui tin theina le kor velte ba ka kan pangpar khoina mun thenga vongfai turin min nge na ni chung tin ten kan tui chia ba ka kan in chung tui tling luan na tur pipe mumal taka siama kora luan lu tir vek turin local council te chuan min nge na tin rangwa in tui don siam lo te puin tui don siama tui chia mumal taka kora pai turin Zemabawk North Local Council te chuan veng chung mi puite min sha tir ani Zemabawk North JSC Karmasa a phone bo chung changa JSC ti chuan thei top chua an chuina kal zela ni somthum pakhat thasari sang ni somni pali kha Misual ni arin hlal isaklerin chana churam hlun venga a helmet ru kengkwalin a bike achia thule hona tur bus fare mamo anga in soin poisa lo dil kwala ramhlun veng khotlang shwai tu ten ring hlalin thu an lo zot fi a Zemabawk North JSC tinen in bi papin Zemabawk North Tualchhunga phone le helmet ru tu nge ni ti fin fi ani no a Zemabawk North JSC ten an shwai phe ngala isaklerin chana hi Zemabawk North mi le sa ni lo ti an fin fi ngala ni he Misual hi avoi khathil rugna ni mai lovin lock up le central jail lama te polo tang photo ani a police lamte poina ma hi an lo mel sha hle to ani ti a sha chho ani bok Zemabawk North JSC te chuan bongkon PS a lanin athil ruk helmet mulet ani a phone ero he thubwa sala thleng hian mulet alani lawa zon chun zom zel ani Misual man chwani theina na chaktaka JSC ten ma an la hi an fak om hle ani din thar veng le si chakle min chung changa bel to MLA in local council te ma lo la tura ati le athu soichen khati chu LC ten chaktaka ma la ngali na chul ang angte department lama boy pui nga zungzung ania malak dan report po bel to MLA ne na thelu fel to ania council te chuan rang taka helai mun hi siam that thwai ani an be sei ani Zemabawk North Local Council le branch ai metina July past tharte
choi moi na le in fui thar na hun program ro pui taka bua sei tura an ro man chu atam jok pe fel thokhat to nia shat ani program hi Zemabawk no judo hola nei tur ni in he huna hian mi thiam bik ti hne na chingin thu sei ngai nom tak tak ngai thak tur omanga Zemabawk no thuam chunga high school pathum Zemabawk no high school Zemabawk no Presbyterian English School le Ebenezer Boarding School ti achingin special item mitle beng ti tlai tak tak mu tura don buka Zemabawk no Presbyterian Kohhran Tleiro chu ning khom ti achingin ben an ron chebok don ni tin zai thiam dang zai ngai thak tura bukang program man na tur mun ma thi branch wai me lamin an chei dona tin program hi amuna kal velo tan po in lama en the turin life a pek chwa tum ani bok zirlai pastor toimor tu te hi kan sha the china mi za som nga chuang om to in lo mai pal kan om ani chwa section shwai tu te ne na in report zel turani he hun hi lo tling taka man ani theina sum le pa chen hem tak branch wai me le local council ten an tho ba ka mimel chen hem ngai ten paisa an tho khom mek zel bok ani he program man tura hiang khotlang nu le pa ba ka zilai te khotlang shwai tu te an phur to hle a hetiang hun hi Zemabawk no ta kan voi khan man na tur ani awangin program ba sai tu te pon chhane man ngain the top so in ba seinan kalpui chho mek zela he hunakal te kanin thuam dan tu le kan hun man dan tur kim changpo branchwai me archive and media lamten flyer mangin WhatsApp a anron the dar don nia shadani zirla ti le nu le paten lo ngai venturin min nge ni he huna hiam po som pani ba ka master degree le atluk pui pastor zong te join boy na hlan tur ani don awangin pastor zong te organizing chuangkal vek turin min nge ni mithi lalunde makumli pul ma shwai le pi den thari le te fapa Zemabawk no din tharvenga cheng motherless child home om chu ni somthum pakhat thlasari sang hi somni pali jingdaria le mi somni khan aboral thu kan ton danin lalunde ma hi thun Pathianni khan akhwa asika atuk tho chani khan hom lama thokten civil hospital an entira damdoi an chon nu an hon pui le meya azia chhole me tura an ngai line akhosikte an re mai lo awangin CMO lamina free clinic an bua se an enti le nge a damdoi an lo cho bela doctor tending a chung vela khwale sikang an ti awangin an hon nuwa khosik ser po pa ngai ni tura an ngaya ma se khosik ala re chuan lo awang le avun awangin an enti le a heta hian an lo admit ngalta ani septicemia ani ti sha chwani in surgical intensive unit care SICU ada ngal ani a mother ten ompui na tul ang te an boi pui nga zungzunga ma se anat na hi alo na sadeu to awangin anu na chan thei ani telewa tung kan lai ni jing daria le mi somni khan aboral ta ni ti homa thoktu tin hen chungin thu kan dong lel nun ne ma hi kumin kumti lam khan anu in lo boral san to a arwang hi api le pu ti chena Zemabawk no din tharvenga lak phei ni in atul ang te wai melamin boi puin Hemini vek chunhu dar khat khan Evangelical Free Church of India pastoral bialianan Zemabawk no thalmwala avui liamani YMA program khwar inzan khatna hi nulalal fangzwali section secretary in na kai shaya nulalal ramdin tharin chanda hun mangin hun top karna hi pu arl ngaliana OB in charge in amang ani khwar inzan hi na hi tlangwalan brata committee member in na kai shaya tlangwal jari zir sanga section committee member in chanda hun amanga hun top kharna hi nulalarin ngati BEC in amangani miti chung te atangin mithi tuamna puan branch wai me chuan adonga branch wai me hian local pui chin danin mithi chung thlan siamna le thil chulatan cheng sin khat hlan chin ani a cheng sangli thlan siamna na man ni in abang zong cheng sang ru chu lusun chung te kuta hlan ani Zemabawk na branch wai me chuan thlan mual vela beng cheng le bona siam chin te ven na na chu zantin kalpui chho zelin section tin shwai tu ti le rat bik ti atangin duty hi regular taka kalpui ani a tlomnga ya thokchak an thanem theile a branch wai me chuan lomom ati hle AMC thuchuak AMC thu chu angin sokpit tel lawa septic tang mang emo septic tang nei chalo emo septic tang achanga tuibol hlo chak mumal lo taka the thang chin tile pit le chin mang ten oga sang ni somni pali ral ma ngein siam that vek tur ania hun tiam chunga siam chalo te chunga Mizoram municipal ek sang ni pasari mangin malak ani ang accident tunkar ni lai ni zangtir kha pastor vanlal huma thingsul bial Presbyterian Kohhran pastor ra ommek te Chhungkua chu an accident ni a thu don ani
pastor vanlal humahi Tualchhung mi ten kan sha thei dan tur chuan polio a tia kan sha thin ka ania ama hi reverend hrang zowa berovenga fapa upaber ni in Zemabawk North Presbyterian Kohhran loi pastor zir chuak an nei te zinga mi ani thu kan ton danin pastor vanlal humate nu pa chuan an fapa te pahnih chukul lu tur chu karin aizola an run da a tlaida ruk rigma dewa aizol chwa sana an le chhole lam chu phai bok kon nuthloi kon an ti mei chaka hian kong chaklam atangin le a run tla a ro alo surbok awang in kong anal hle a an kar chu tlengin kong sira hitachi ding chu ake a na takin an vasuta ani an kar malam hi a chhinhe hle a an nu pa li an fapa pakhat te ni khoshelovin an oma an hnunga motor run tlan ten mu in an run boy pui nga zungzunga vanei thlak takin dun ne em an chan lova hliam ero an Tualchhung ani pastor vanlal huma hi akave lam khup mun thuma thrini in anu pui pi tluang pui hi akeding lam khemit ru akhi a an fapa felfela ero a him thung ani hetianga hitachi na taka su a motor a chhane em chunga anma ani an nalatuk lo hi pathian wang liaw liaw ani ti in pitluang pui hne na chingin thu kan dong bok ani an accident to na hmuna boy pui tu te le damdo in le in lam thlenga boy pui tu te chunga pastor te Chhungkua chuan lom thu an soimol mol ani khati zong kha Kohhran sang Pathianni program le Tualchhung chanjin thar kan puan thei te chu ani e